Da kajing ang nuot ban penjerngam ya kamei mariang, kamtam ban kringru ya kajing internet kasurok ba National Highway 6 hagithan nongpo. Kitrai jong ka LC Woodland haba lembat ka Jiva Veg Restaurant, ha kajing atre langru bat ka National Highway Authority of India, kila lej ban Thung hadu 1000 arspa tali kitinrai Dieng habaro shilenter kasurok NH6 kata hakathan Mawdiangum ter shadu kathan Umlyngkdait hanongpo. Hakani kasin jam bala shim daka Woodland haba bat Jiva Veg Restaurant la aiman siam ru daka dorbar shnong Mawdiangum ka dorbar shnong Umlyngkdait hakabala sakhi ya kajingdan lang nadu uba jo nong room try ka Woodland haba uje waswani try ka Jiva uba Rexon warjri rangba shnong ka Mawdiangum uba en makdo rangba shnong ka Umlyngkdait nalor ki he jong ka NHAI Thung Dieng jungi menta kasi kalong ban pen internet ya kani ka highway ni ta ban pintar ban safe ka environment Ningkong kada ladai ningkong kajing tersan ke banyo ningkong somo ya ke senong iba Rex iba la aimen sia mingi ba iba tre ban lang bangi hakani Khubor iba la ban aimen sia mingi bangin ya trish tom ya kani ka Thung Dieng Thungsit ban wara kajing jerngam ya kani ka Mariang jungi de nakaliang ka senong ru ngilai ya trilang ya kani ka tam ya kani ka jing mingi ru kade kajing tenta ka LC Woodland haba ka Jiva Veg nongpo pas ka senong Mawdiangum yang kena hairu kay tilang iba ini dan iba bomik iba la ai permission ini bangin tumi gini gini ini kan kui gini gini ane kami put ban dari orang pada apa kita ka nahai ya ni Khubor na play ai baju nongrom kunju i raja ka Jiva Veg kunju i jenang juga Woodland badan muni bagi bahasa isnoi bani sakilang yang kedeng tunding so ikan ben bani jing tunding kalau ngejing toy nam taka mariang jungi ke badung kam ya ka environment ke bukoi yang aku boleh ki member juga strong ka thau jungi extra member ke sukia lang hadi bani adon lang bani sakil lang akan men badang liang jungi ba ju wujud naga Jiva Veg bagi dia sukia ini persa ini geding bagi Thung dasi kenapa ini kijing Thung di Thung dah long bagi long bagi ban bagi ban ne bagi ju ban long ke jual toy ya klawe juga bagi